Whaafelo i atu Telefola Radio Samoa i le nei fo i aso tofi, alo mai au tala o tai au. O tangata Pasifika le afa o cases whaamaoni o le Omicron o loo iai nei. O le whaamaoninga lea mai le matanga luenga le soifua maloloina ma e whaapeo le asonga fua whaasolo mai ana nafi. Le ana whaamawina i le alu i lunga o tangata Pasifika whaamaonia i le virusi fou. E tusa ma le 5% o cases whaamaonia wa mawa nei o le Omicron o tangata Pasifika ma o le toatele lava o tangata o Kilani. Ua toe sa wai male au ngani al mtanga luenga le Community Pasifika e a ngai mo tui o le booster ina ia pui pui ai mai le Omicron. O tangata Pasifika e maua lunga tele le lamatia mai le whaamai ona o le tele o maitu mau maisia a fianga tau le soifua maloloina e a fiai. O tangata Pasifika o le ua ivas fulu fitu pasene tangata ua umatui mua mua. Ivas fulu 5 tangata ua umatui lona lua. Ma o le toatele wanga wa amo le tui o le booster peita ai na o le fast fulu valu pasene ua umo na fire boosters. O le maitau al mtanga luenga o le toatele o tangata Pasifika ua whaavaivai mai le anga i siaki ai maise o le umi o na iai o tapo o le Delta. A o nisi wa le fia o e fire siaki ono o le mumuso e whaanofo e sea peita ai o le awhai ngatai o na iloa le mamau uo o iaia a fiang o le Omicron. Ua whaopopo fale ie ma le whainu umera o tangata ua whaia fo ia lātou te e kala i estete. O le asonga fua le vai aso nei na amatai e na o se vaenga peitai e o mai ana po ua o atu i le toa se lau e au fiai ma whanau. O le whainu umera fo o fale ie ua o atu i le wha se fulu ma o le ua whaatasitasi le Grandma Square po o se tasi lau whanua o lo upulea i le council a kala i estete. Reporti o le staff e tele fo wa i au fiai mea ai. O vai inu mawhale ia ua fōa ia mo i lātou wa amataina le neite te e kala i stete. Ma e whaapeo le toa telo i lātou o loo ia i sai Wellington e le te e lea e o mai lava i le so o loo whaawau pea. E le o manino mai fōi mai le council po o le asa lātou whaai unga i whale ia ua whaatutu nei ai pe whaatanga. Ai mai tangata o loo nofo lata nei lea whanua o lātou whaalia le le fia ona o loo whaia i le nofoang o loo nofo ai po o le residential area. O se tasi o suinga o le awha ilo mai ai whaai unga i whaamaoni ai lo siaki o le Omicron. O le saule i le text po le whi autus tu sia ai le o se vala auta wala mai le telefoni. A o whaatupula ia pia cases whaamaoni o se tasi lo suinga o lo sau ma le face lo na lua. Ma e tasi le numero le awha au o mai ai whaai unga o siaki o le lua tolu valu. Mai le whaatona sila o soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield o le whaau ngā o le text ua whaia lea ona o le Omicron e le o ngaonga o na afianga i le toatele ma e le mo o mia i le tau whaia o se whaatala noanga i lungo le telefoni ewi o lo mawhai peo na whaatalo sanga pe a mo o mia. O le text o le asa wai fo ima le link e mawhai ona feso o ta i le tu lau po le webpage e maua isi whaamtalanga whaatatau i lo whaanofo i se i le whale. Ai pe whaafefeo na whaailoa i isi tangata ua e mawel COVID o awala wa ai lo tangata whaapea ma le feso soani o lo mawhai ona e anga wa ai. O i lātou fo i wa whaamaonia e mo o mia lo lātou whaailoa o tangata e wāwala lata o lātou sotanga. O leo lo tau la il matanga luenga i cases o lo maua mai i nofuanga i mawalunga le lamatia e pe o nofuanga o lo nofuai tangata mātutua o to ese whaapea whaatasinga te tele. I saunoanga le whaatono o le tele lawa fo o nofuanga na asia e cases whaamaunia o leo le aturi lava na o nofuanga i mawalunga le lamatia ma utoe whaamanatu ai le tāu o le scan o le COVID Tracer app a waso e suenga muli mai. O le avave tatala le avanoe whaato a iei talo sanga i lato o lo oanga va i lalo le polkalame e na o le whaatasi o na manui ai mo avanoe no fomau. O le amatanga o mati e amatai le vaenga lo na lua o talo sanga mo i lato o lo oanga va i le one-off residence visa. Mai le immigration ana nafi e o atu le se fulu afe 5 se lautangata o le ama whaio na vave apalai ma o le a whaia ua wai. O le polkalame le nei na amata tatala le vaenga mua i le ulua i aso te sema le ana whaaul waitalo sanga ale silia ma le se fulu tolu afe. Ma e o mai ana nafi wala talata i le ono afe talo sanga watalia. O le vave tuu mai iluma o le aso e whaaul waitalo sanga o se whainga ia mauti no ai e leto e tupu le wha le tonu na tupu mua o na ua tele talo sanga whaaulu atu le taimi atasi ai ua le tutusa ma le malosi o le system. Tala muli ua toe foi se tasi o onga e a o onga mai le fale. O le kolisia Onslow i Wellington o le ua toe amata o onga mai le so i le fale. Ona ua toe maa ua le isi case a le a onga.
O lena mua maua tama titia o ngale wha mai le amatanga o le vaiaso. Pei tai sa tatala lava fai toto ama wha wa onga. E pei ona masani ai I totono o potu a onga. Pei tai o le toe sa wai o leisi tala o wha o popo leisi case wha maonia le a onga. Na toe suia I lava na po malongo ina matua I lungo le imeli o le a toe suia a onga amatama I le so. Pei tai e tatala pea le ava noi whanau e le o mawhaiona o onga mai le fale. E o maila songo fua le vai aso nei wa reportia cases mai a onga se lau wono sfun male fai to tono ni usila atoa. Ma maila matanga wengal soi fo malo loina. O lo tu mai lava le faita lia I pule a onga I mawhai e ona tāpu ni a le tu mau. Pe wha awau pe a onga ona o le Omicron. O tala nao le tai au, Manuel nei aso.